pozdrav, dragi prijatelji zaštite prirode. Danas ovdje imamo jednu vetrušku koju će Jela sada pustiti. Nalazimo se na platovu Fruške gore. I da napomenem, znači ona je pronađena u gradu, negdje u urbanoj sredini, ostala je bez nadzora roditelja. Sada kada je stasala da može samostalno da se vrati u prirodu, pristupamo puštanju. Pre samog puštanja vetruške u prirodu izvršena je procena da li je jedinka može samostalno da se vrati u prirodu i nastavi život u prirodi. Sad će Jela da je malo pomogne. Vetruška se pušta na odgovarajuće prirodno stanište za nju. Sagledava se da li jedinka pripada biocenozi na jednom takvom staništu. I ono što je veoma važno napomenuti jeste da se pre puštanja ptica nahrani, tako da će biti sita neko vreme dok se ne snađe u svom nekom novom okruženju. Evo, ja ću ga malo voditi to. Što ga neće sam, pošto mu je nepoznato okruženje, malo ćemo ga... Ništa mališ, ajde. Misliš da ćemo ga moći uvatiti? Moramo da vidimo koliko može da leti. Digni ga iznad 2 metra. Ček. Super.